Sanibonani guys, igama ngiNqobeleni phathela amazwi la ekubaba angomhla ka-22 July. Guys, uZwelakhe-ke uhleli phansi nonina bakhuluma ngendaba yalo mzukulu ofikile laphaya okhuluma isingisi. Kuthe kusanjalo, hayi kungena i-phone call efonini kaZwelakhe, wajabula ebona igama le-insurance, washo ukuthi hawu abase-insurance. Wathi uma wakhe phuthuma babambeke ungabe usapholisa amaseko. Zwelakhe-ke wayibamba ifoni ngesikhulu ismile, wathi sanibona. Bathi yebo, ngabe sikhuluma noZwelakhe Mkhize? Wathi yebo impela yimina. Bathi hayi sifuna la sise-Gateway Insurance. Wathi yebo. Wathi ngebhadi-ke siphethe indaba engekho mnandi. Waqala wathi wathi siyasinqaba-ke isicelo sakho sokuthi-ke sikukhave kule insurance le yethu ngenxa yokuthi sithole ukuthi hayi kune-fraud. Hayi lama-contract osilethele wona impela awumgunyathi ngoba sinane-proof yalokho. Hayi uZwelakhe guys belekethi hayi lapho njengoba ethi hayi vele akakwazi ukuthi aphike because uyazi vele ukuthi uhambise i-contract eyi-fake. Guys, uyazi uma kuthiwa umuntu unethwa izimvula, uZwelakhe-ke loyo. Sesuka lapho uma wakhe beloke bakaza ngamehlo elinde ukuthi aqede phela i-phone call ukuze abuze ukuthi sekwenze njani-ke manje. Umane nje wathi lo bhuti we-insurance kona unenhlanhla ngoba ngesize sikuvulele icala sikubophise, kodwa ngifuna wazi ukuthi wonke amapholisi onawo nathi siyawakhansela, yebo. Kanti-ke sifuna wazi ukuthi-ke sesimane nje saku-blacklista kuyinkampani ey'ningi ngoba ngathi awuthembakele. Ayibo uZwelakhe guys wayidrop ifone ubhuti lo we-insurance wathi hello hayi Zwelakhe. Sesuka lapho uma wakhe wabuza kwenze njani, wathi ma ngeke bakhokhe. Ethwele izandla ekhanda, wathi ngoba kutheni? Wathi oh ma angazi kwenzakalani, yazi zonke izinto ebheke phansi phezulu, hayi angisazi mina angisazi. Hayi bo guys, sekusuka lapho kwafika-ke ubaba uRadebe. Mayefika-ke usaseyinhlungwini, uyabona nje ukuthi usaphuma like esibhedlela nje akakadluli ngisho ekhaya. Abuze uZwelakhe athi hawu manje malume indaba udlule lana ngoba kufuze ngabe usekhaya. Wathi hayi khululeka ngisazofika ekhaya unkosikazi usazonginaka, kodwa ngithe angidlule la ngoba vele kusendleleni ngifuna ukubuza ndodana zihamba kanjani izinto. Wathi baba ngeke kunzima, kuyabheda. Wathi kuyabheda mntanami? Wathi kuyabheda. Wathi lalela la, kuzomele ukuhambe uyohlola, yazi ngeke ukuthi izinto zimane zibe nje ziloke ilandelana nje impela amanzi amnyama ndodana. Wathi ya kona ngiyakuzwa, kuzomele ngithi ukukhuluma nomama yelana naleyo ndaba. Wathi uhamba obheka mntanami, ungahlali nje unethezeke, uyabona ukuthi izinto ziyamoshakala. Nangampela-ke guys uZwelakhe wahamba waya le ekhaya kubo eyokhuluma nomambokazi. Thema efika kumambokazi emtshela ukuthi hayi ubaba uRadebe ucabanga ukuthi ahambe ayohlola athole ukuthi kwenzakalani. Ayi bakhuza umambokazi. Wathi mntanami ungalingi uye lapho, yazi ngiyazi mina kwenzakalani la. Hawu nawe amabhadi wena, umuntu oyibhadi lekhaya munye vo. uDumsane uyena kanye wenza yonke lento eyenzakalayo, yazi ungayi kohlola. Guys, mambokazi yamvimba uZwelakhe ngaso sonke isikhathi ukuthi aye sangomeni, but anyway kuthe kusanjalo wabeqhamuka uDumsane-ke nalo mkhuba ukuthi mayefika lapha kamambokazi angangqongqozi, ekubonakala nje sithi imimfu uyadelela like uyakhombisa ukuthi uyamuzi wakamkhize like umambokazi uze ngokuba umakoti, like ubona sengathi umuzi wakhe nje loya. Ufike enyathela ngewalk enokudelela phakathi enokupensa. Wahlala phansi wathi sanibone ekhaya. uZwelakhe umane wathwala izandla ekhanda ebona uDumsane cause uyazi vele ukuthi njengoba evakashile akazile ngokuhle kukhona into aphezu kwayo. Wathi yazi la ngi-confused. Athi uZwelakhe uconfuswe yini? Wathi ngike ngathatha i-contract kaRadebe phela ngayisa lapha kamshwarensi, yazi bangitshela into emane yangenza ngabamba ongenzansi. Bathe isihanjisiwe iclaim vele, kodwa-ke bathe beqhathanisa le yami i-contract nale elethwe ila ekhaya bathola ukuthi hayi man kunobugebengu obenziwe la, kune-fraud. Wathi uZwelakhe ngibonile, yazi ngimane ngabona ukuthi wena owenza ukuthi le imali ingakhokhwa. Wathi kanti inqatshiwe iclaim ayikhokhwanga imali. Hayi mntanami awunceze, kodwa yazi lento nawe yenzile ibhedile.
Uyisigebengu kahle kahle wena Zwelakhe, ngiyakubona. Kodwa khululeka ndodana, angifani nawe mina. Ngeke ngize ngikubophise. Angiwubophisi mina umndeni. Uyezwa mntanami? Obephume ehamba. Inyathela ngale walk leyo kupensa futhi ebagcwalisela ukuthi who is the boss? Guys, ayakuphili-ke lapho. UZwelakhe ubonile ukuthi unina uyamnqabela ukuthi ahambe esangomeni, wamane nje wahamba walanda ubaba uRadebe. Kwawuyena-ke manje omphelezelayo. Uyambuza-ke endleleni ukuthi hayi bo ndodana, umtshelile unyoko ukuthi uyaphi? Wathi ngimtshelanga, vele bezonginqabela. Wathi kulungile-ke. Chizwa ngaka left. Adrive uZwelakhe athi okay, shona phansi komgaqo. Adrive uZwelakhe athi okay, ima lapho-ke, ima ayimisa imoto. Athi yabona leliya sango, ngena ngaphakathi-ke ndodana. Yabona laphaya uzobuya nazo zonke iy'mpendulo, ngiyakuthembisa. Hayi yabona-ke laphaya, hayi ikangqingetshe, okay? Hamba nje mina ngizosala la emotweni. UZwelakhe uyaphuma nkosi yami, le ndawo le ngathi isemakhaya, uyangena uyasaba nje, uyaqhaqhazela, mbona ukuthi nje ukubhuti uncomfortable but uyafuna iy'mpendulo, so akana choice, kumele aye laphaya. Guys, utheme ngena nje kuleli gumbi leli lalo baba lo, wamane wathi hawu ndodana, yazi kade ngikulindele. Wathi hawu baba, busuwazi ukuthi ngiyeza? Wathi kunjalo. Wathi amathonga akutshengilile ukuthi ngiyeza? Wathi yebo kunjalo. Wathi mntana mphephetha la, wamnikeza into eyisikhwama, waphephetha uZwelakhe. Waqeda wathi hoyi. Waqeda wathela phansi-ke amathambo ne. And then kwaphuma nento eyidayisi and stuff. Thesuka lapho wathi hayi mntanami, yabo ukhetho wakhe akasiyena ubaba wakho. Ngicela uhambe uye kunyoko uyombuza ukuthi uzalo ubani wena. Hayi Zwelakhe wahlahla amehlo. Hey guys, bengathi ukugibela isitimela esirong lapho. Hayi kabi ukuthi nje indlela akhombisa ukushokheka ngayo ebusweni, like all of a sudden yena akasiyena wakamkhize njani. So manje uMambokazi usesalelwe impendulo kumele ayinikeze uZwelakhe ukuthi uma engazalwa yilo baba lo wadlula emhlabeni wakamkhize, kahle kahle ubani ubaba wakhe? Ubani ubaba wakhe? Guys, kumapeketwana. Akupheli-ke lapho. Le emzini kaDumisane angaqhoshela uZwelakhe kodwa naye indaba zakhe zamhlula. Indodana yakhe-ke ithole i-offer yokuya kwi-interview ithelelwe unkosikazi wakhe. Uthe nje esathi usegqoka insudi bakithi umhlaba ethi uya kwi-interview, wabuza ubaba wakhe ukuthi awaqoka wanswenka kangaka uyaphi? Wathi hey baba, unkosikazi la ungitholele i-interview, so ngiyahamba ngiyakhona kwinkampani yakhe la ayisebenzelayo. Wathi awuyilapho, khumula leyo sudi. Wathi hayibo baba, ngiyahamba. Wathi usukhohliwe nithi sikhulumeni izolo mina nawe ngenxa yefa lakamkhize. Wena kumele usebenze eMkhize Logistics, ayikho enye indlela kumele uyithathe ngaphandle kwaleyo. Hayi wamane wacasuka umhlaba. Uthe sephuma ngomnyango omhlaba wathi ima kancane. Ucabanga wenzeni unkosikazi wakho ukuze uthole le interview? Mhlasimpe nje ulale neboss ukuze wena uthole i-interview. Umhlaba wagcwala intukuthele ebusweni, unkosikazi wamane wakhala. Uthe semotweni-ke baba uthu washo ukuthi ubaba wakho ngicabangela into embi kanje. Wathi uyazama ukumdefenda umhlaba, wathi uyamdefenda. Umhlaba wabona ukuthi no, akahambe ukukhuluma naye. Ubaba wakhe amtshela ukuthi angaphinda akhulume kabuhlungu kanje insolo ezimbi kanje ngonkosikazi wakhe. Uthe nje esathi uyayiqala leyo ndaba, wathi ubaba wakhe lalela lawe mfana, ungangizondela iqiniso mina. Into yenza ukuthi abantu bengangithandi kangaka ngoba mina ngineqiniso vele. Unkosikazi kaMhlaba wakhala futhi ebona ukuthi nangu ubaba edelela. Umane wathi Mhlaba, yabona wena baba ushevu wena upoison, wathi uzongenzani? Ufuna ungishaya yini? Umhlaba wamane waqatha kunyembezi naye ebona ukuthi phela ngeke amshaya uDumisane emzini wakhe. Vele uncenga indawo yokuhlala lapha yana unkosikazi wakhe, so ayikho into angayenza. Yena kumele abe indoda, athole umsebenzi, aphume kulela khaya ngoba njengoba eshilo ubaba wakhe ushevu and uzoloku eqhubekile udla lo shevu as long as isahlala phansi kwalo lapha. Guys, akupheli lapho. Nangu uMandla uyabona ukuthi akamtholi uBahumi. Siyahamba-ke manje uye e-ofisini la principal phela ubaba kaBahumi. Uyasho ukuthi baba lalela la, uyabona kodwa ukuthi uloku uBahumi nje ahamba nalo ndoda le kuthiwa uZwelakhe, izinto zakhe zimhambeli kahle. Thina njengamadoda esimthandayo uBahumi kumele sihlangane
sizama ukumvikela ngoba uZwelakhe undiza ngomshanelo. Ngumthembi loya Mlisa. Wacasuka ubaba kaBahumi wathi lo mfana akaphume. Sesuka lapho wayendlini-ke ubaba kaBahumi eyosho ukuthi nangu uMandla emlandela ngisho ofisini lakhe esebenza khona. Wamane wathi udadewabo kaBahumi uDinayna, yabona ukuthi lo mfana uyingozi. Ngicathi sekuyisikhathi sokuthi uthole i-restraining order against him ngoba manje akasaharass wena kuphela, useharassa ngisho abazali. Guys, kumapeketwana uZwelakhe uvika lokhu, yonke indawo nje yakhe inesitha phakathi. Isemsebenzini gcwele izitha, ngisho nakwi-relationship khona isitha. Guys, uyakakuthole kodwa ukuphumula uZwelakhe. Hlanisa impeke mase sazi isibongo sakhe sangampela ukuthi ubani, yila azothola khona ukuphumula-ke guys. But anyway, I can't wait for amazwibela alandelayo la sothola khona phela ukuthi ngampela uZwelakhe ungowakamkhize yini noma cha. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, nilike and until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngingabele niphathela amazwibela ekubaba angomhla ka 22 July. Guys, uZwelakhe-ke uhleli